Ошондо моеку алынды ба? Ооба. Шөкө алынды. Мо жаныбардын туягы, пешенеси кандай экен мында? 3 туягы ак экен го. Пешенеси деле ошондой. Во, кашкасы бар экен мына. Кашкасы бар экен, бак, хадистегидей экен да жаныбар, а? Хадисте ушундай атты кандай хадистер сиз айтып коңгула. Ушундай аттарды жакшы көргөнбү пайгамбарыбыз? Ооба, бак, жакшы сыпаттары бар деп айткан да эми. Ушундай атта 3 буто кашка, анан пешенесинде кашкасы бар деп айткан, а? Мына. Анан дагы бир атты айтат да, ал атты эсимен чыгарып атам мен. Кара атты айтабы бир, а? Канча калды ошо наркы? Ал 28 000 болду. Ургачы? Эркек. Эркек. 28 000 болду бу? 30 500 болду. 30 500 болду. Бул деле эркек. Ургач. Бул ургач. Бул 30 500 болду. Наркы 28 000 болду. Куда каласа наркы бир дадыл ат болсун, а? Жакшы ат болсун. Дадыл. Үйдө да бар эле да, болсо номерин. Номер айтып койганда. 73 менен 0773 менен 16 16 39 39 33. 33 мына ушундай хадистеги ушундай тайлардан издеп аткандар болсо, мына ушу тагам дем го, авам ушуга окшогон немелерди терет экен. Базардан көрүп калсачы. Ушуга окшогон 3 буту ак, пешенеси ак кашкалардан терет экен. Ушу таксырлар ушундай издегендер болсо, ушу номерге кайрыла бересиңер. Бо канча калып алдыңар, або? 37ге. Ургачы. Eşke desem jetike çıkarırdı. 37 oldu mu? No, bazarın başında şunu tarttı bilen burada gelgende. 300 000 devat ele. Hazır hem kança devat bilmiyoruz ya. Kança oldu şemeke bunga? 300 km var devat. Lazım bu yakası da olmaydı o. Ha, başka arka gelmeyen adaşı alttım. Adaşı alttım. Şu at 105 000 oldu da yaşa kançalar da olsun bunun? Ekası oldu. Kulak kulağı var bunun. Bir basırıp koysa bu görülse 105 000'ge. Satıldı o baldı? 105'ge gitti canavar. 5 000 çıkardı. Çıkalıptan gelip kayra çıkalıp gitti o şunda. 5 000 çıkardı. 5 000 kişi verdim da. 110 devat ile 105'ge verip durma. Şu jakşı attığını düşündüp özü ayıllarına gelet. Görüp bilip жүргөн. Koyun amal, bazarda soda alıp жүргөн alayım. Narak bir burumsu taksırı attı göröylü bir. Canavarat. Elleri töylep ketpengem. Gileyet kabı canavar, gileyet. Abezdin. Sırası toplayıp tekrar canavar. Tak. Bunun yaşı kança oldu bunun? Yazık altası. Yazık altası oldu. Niyesi var, niyesi yok bunun? Bunun işi hem var. İşi var. O var. Şunda atın işi var. Kulak var, aygır var. Aygırdan çıkmaydı geliyor. Aygırdan çıkmaydı bu. Aygırdan çıkmaydı. Cıldı aygırda. Cıldı aygırda. Kaça ben tukuyor cılına bu? 18 beydi. 18 ben tukuyor da. Bu paroda kayaktık hocam da bu? Ya bunu Türk bölge sahipler. Taza karabayan depçi. Aha. Taza karabayarda algansın mı? Kançadan beri çıkarmaysın? Bana bir cami oldu tamamı. Bir cami oldu. Murda da şunda жүргөн ekan da aygırda bu. Kayaktın adı taktığı? Taktığı açınır. Açının adı. Basın жақындаштырып bir айтып көрбөйлү кандай дейсиз? Жақын 300 деп койдум да. Жақын 300 а? Түшүнөлөч. Түшпөрөбүз бирок. Азмаз. Бул бою канча чыгып калат экен бою? Мен көз чамада айтайын боюн, а? 1.68 чыгат экен, азыр бир адам алдына турду эле. Бою 1.73 экен. Ошодон сал эле бийигирээк болуп калды. Ошо мен көз чамада аттам 1.68 чыкса керек. 1.70ге сал эле илешпей калат да бу. Tuyakları var taza? Tuyaklar taza var. Aha. Var ya. Çevişkeninde жоқ. Sorusun bir göreli sorusun. Basırıp koyunlar. Oğuz elbey eken şunda çoğun attın. Özü çoğun atlardın göğün oğuzu katlı olup. Bunun oğuzu elbey eken. Burum şöyle. Narak berak vurup koymuş. Kaç tur balon. Bazarda nito oldu da mesdağı. Hadi canlarına, burulganların gördüsünler.
Telefonda aytın hem telefonda. 775 menen. 775 menen. 66 66 77 14. 77 14 da. Ama 510 dolar. 510 dolar da. Bazar kurgan 510 dolar. Pero nары adamlar жоқ жаққа bir бастырып қойың нараға. Adamlar жоқ жаққа бастырың. О, шарылап кетті қойым. Açıqыраққа шыққанға мүмкіншілік болмай қалды. Жануар атына. Секен ақсақыл етет қылмаймын. Хоп, тақсырым, түс болым. Дағы бір қошымшалары бар бұл дағы? Бұны өздері бір қорсығы, башқасы бар бұл жоқ? Жоқ шат. Жоқ шат, а? Атты жоқ. Жаш бала біле мине береді. Жаш бала біле мине береді. Қорсы қапалдығы жоқ, тәует, піштейді, ана өнерлер өзі жоқ. Өзі жоқ, а? Бүгін базар қанша берді бұл? Соғыда болды бүгін? 250 берді. 250 берді. Қан өрген жоқ қыз? Жоқ, ана ашпады. Аха. 6 асы ят болса, 9 жашқа шығып бұда жануар бұл. Мына жануар тұрғанын көрдіңдер бі? Тұрғанын не? Сүр өткен да бұл жануар мына. Түс болың тақсырым, бар болың шерге келік көп. Жануар мына. Сала, орта. Шептер болады, қанша болды ба шоны? Басын айтың, басын сразу ле. 130 кем бар болды да? Өзі соғық түйкен, а? Жануар. 130 жашы қанша ол қалды мұн? Бұштыдан асый қойды да? Қайерін аты тәгі? Жаллау аттың аты? Номерін айт, номер. Телефонды айтыңыз, телефонды. 702 менен 81 59 30. WhatsApp бар ұшында. Нәрдері бастың сөр көрелі басқаны, қалапаштағын көрелі. Атыңа айтпай өзің атың. İlham ağacı kendi ama. Beri bastırın ağaca. Şimdi attı 130 kemi vardı da temi. Kemi sen nozunarda verirsin yani. Var mı? Dadili kim? Karat, dadili şu karat gene. Baya ulağa tam ayda attılar şunu. Darjoğu tam ayda attılar. Karatқа бар mı? Karatқа жылай işi. Что-то жоқ болып қалды ғой жылай işi. Бартер башталды, бартер. Машина базардағы бартер бар ғой жаңа башталды, короче. Ақырқы базарда. Жашы қанша лем көк аттың? 3 асы. Бұл деле дадыл екен бұраға? Бұл 3 асы. Шопыраға беріп асырың, болды. Дадыл жүрет екен, құдайым өміріңізді беріп отқан екен, бүгін базарға келіпсіз. Беріп асырың. Болды. Сіз тапқан жоқын келерің. Ама ат сізге, сіз атқа жарас тұрат кесам аты. Ат жануар. Бұл атты 150-ге бая бербей аттылы. Көртасыңар, бұл ат жануар мұна. Ат жануар ама. Мұның үстіне, көк аттың үстіне 25 мың қош берді азыр. Қаратқа. 25 мың сом қош берді. Аңға бол бойт дейді. Көк атқа бартер болды 23 мың қош бер одат. Нары бер бастырчы палуан. Бұл атты да бір көрелі үшін. Арқатты көрдасыңар жануар. Ордынан атат дейді. Тартсаң саят дейді. Пышты мұны. Пішелек бі? Пішті дачым бұ? Пішайын деп қалды. Пішайын деп қалды мұна. Жашы пішайын деп қалды. Ақшасы қанша? Şu bazarda pişmeye kaldı buраға. Özü pişti, bası pişmeye kaldı. 110 bin dediniz be. 82'ye berilip öptürü. Telefonda aytın, telefonda. Telefonda aytın. 82 binge berilip ögen bolsa. 222 binin. 78 87 97. Narak bastırın bir göreyle. Болды. Dadil ekan ama. Öte dadil ekan. Tinch bo'ling, sodangizni bersin ava.
Şu torat kança ekan torat? 130 bu. Жақыны bu? Жақын 130. 4 асы oldu. Nesi var, nesi yok bunun? Turgan, aygırı var, ulağı var. Aygır var, ulağı var ha? Degen at. Ne degen at? Boyka degen. Boyka degen at eken, değil mi? Sorularda da çıkan. 130'dan koyup beremiz bro ha? Kayağa giret at bugün geçse? Kökçegözge. Kökçegözge giret ha? Evet. Telefonu ayıp koyla şart. 771 31 50 771 31 50 03. 03. Şunda olgan 130'dan koyup berediğin. Bir narı koyup berçik olgan. Görölüçü. İyi adamlarga ben sarak koyuyor. Ha canlar tutkan gördüңөр mü? Ber bastır. Ha canlar. Aldın götürüp kaldı. Oldu. Şu nomerge çalıp kayırılıp şu atı soraveresizler tuğanlar. Demelerin süretleri WhatsApp'tan isteyveriyoruz ha? Mayla videoların ha? Ne görüp turasınlar. Bu oşunu Российский olup kaldı baka? O aralashmadi. Narı verip basıp görülüş, arkalarından görülüş. Bas jetelensek ha? O jetelen adam koşurdu. 100 dedim o. 85 minge alındı hazır. 85 minge alındı hazır. Çaşı kança leka onun? Жазға пышта. 85 minge alındı, paydasına bereriz de tuğanlar. Azımda jip ayladık. Уже 100 сом koşuldu. Ayıp çıkağız, daha 100 сом koşuladı. Расход болып кетті sekin. Aparağız ha? Paydasını bereriz oylanıp qaraştırıp. Telefon aytı verin aka. Turup durunuz. 72 menen ha? 0772 87 89 03 87 89 03 ekan. Жана бул сал арыгыраак экен акада. Кичине жем берип карап отурган болсом, мына каргылар көрүнбөй тура турган болсо өтө жин болот экен да бул. Өзү минги. Ооба. Жаныбар. Жетелеп коюң ака, кадам чыгандарын. Туттары бар таза. Кесел жок. Баскандары мына. Баягы тяжеловоз аралаш окшойт бу. Жана 25 миң кошуп аттылар көк аттын үстүнө. Азыр эми 35 миң болду. Şu karatga katto kardal bolуп аттылар шулар. Karatта алынды. Көк аттын үстүнө 35 миң сом кошулуп кетти. 35 миң сом кошуп берди şu көк атты караттын эгесине. Каратты акыры алды. Мынабам эртеден бери титинип жүрүп алды акыры. Акча нече отуз жакта? Берак туралы себирбесин. Мына атты билей деген эди кана. Кана бир көрөлүчү бир бийкечтигин. Ат жаныбар. Bu gülüge okşayt be. Tadil жүгүрөт окшойт бул а? Капатасынан катуу жүгүрө тургандай да бул. О, тумшуктарын карасаңар, тумшуктарын. Канча тыйыны? 130. Берур. Такты. Жаныбар бийке чат экен да бул. Көкүрөктөрүн. Туяктары бар жакшы? Таза. Жеп ичи жооппу? Сорусун кой кагала мына. Тумшугун көрө, тумшугун коюп койгон да мына. Гүлүктөрдүн тумшугундай турат го жаныбар. Айырга коюлган. Айгырда жүргөн бул. Канча бен токтотту бул? 12 бен жүргөн. 12 бен токтотту мына. Телефон айтайлы шарт. 773 83 00. Каерден көрөбүз атты? Нокенден көрөбүз. Бир буруп койгон ордом. Ат жаныбарына. Бийкеч экен да бу, бийкеч экен.